Lijep pozdrav svima. Shvaćam da niste moj zadnji video uspjeli razumjeti jer neki ne pričaju engleski. Evo da vam objasnim što sam izjavila i o čemu priča. Objavila sam da je ispred Europskog parlamenta zastupništvo u Londonu, da sam bila tamo danas i da sam namjerno ispred njihovih kamera registrirala sve što sam pričala, a pričala sam da u Hrvatskoj vlada diktatura, da su HDZ, SDP i Možemo iste stranke jugokomunističke partije i da nas oni svi drže zarobljenima doslovno i da se sada još i gore nešto dešava, a to je da zatvaraju naše ljude, uhićuju i da naplaćuju kazne za to što stavljamo naše hrvatske zastave, legalne hrvatske zastave u parkove i da nas kažnjavaju za svakakve gluposti, da nas stopiraju da protestiramo i da jednostavno ovo više dalje ne može. Spominjala sam i jasno sam izjavila da su i Plenković i Milanović i cijela ekipa sa vrha, znači svi ministri, da su u tome, da nas svi drže namjerno u diktaturi i da jednostavno Europska unija mora čuti što se dešava u Hrvatskoj, da je korupcija na tolikom nivou, da su oni svi umreženi i da mi jednostavno ne možemo doći nikako do izražaja, da je sudstvo u njihovim rukama, da je policija u njihovim rukama, znači sve institucije i da se nama sada stalno prijeti. Jednostavno sam objasnila da ovako više neće ići i da ako nam oni ne pomognu, da jednostavno ne mogu očekivati demokraciju u Hrvatskoj i da u Hrvatskoj demokracije nema i bez njih jednostavno ovo će eskalirati i ide prema tome. Dakle, Plenković, Milanović, pogotovo sada što je Milanović našem heroju, generalu, uzeo čak i sve počasti. Milanoviću, Plenkoviću, gdje ste vi bili za vrijeme rata? Znači, gdje ste vi bili za vrijeme rata da vi uzimate počasti jednom generalu, ma da ne znam koliko je puta osuđen za ikakve zločine koje su i ovako i onak lažirani? Gdje ste vi bili za vrijeme rata da znate šta znači biti u toj situaciji? Kad vam padaju granate po glavi, kad vas snajperi pokušavaju pobiti, kad imate minska polja na svuda, kad vam je hladno i -15 je vani, a vi nemate šta obući, imate samo neke jadne cipele, kad ste u močvari 3 sata da vam četnici ne odgrube glavu, kad ste došli, vidjeli ste da je 15.000 ljudi, ne znam, 500 ljudi razbacano, njihovi dijelovi, ruke, noge, glave, da je sve letjelo na sve strane zato što su granate ih rasuli na male dijeliće. A gdje ste vi bili da vidite šta znači iščupano srce iz ljudskog tijela ili da vidite kada vam prerežu grkljan koliko krvi ima? Vi ćete jednom generalu oduzeti počasti, ma da je ne znam koji navodni zločinac, to što je trebalo preživjeti u Domovinskom ratu, to što su postigli ti dečki, nećemo vam dopustiti da nastavite uništavati nas Hrvate i nećemo vam dopustiti ekipa komunistička, HDZ, SDP, Možemo da nas Hrvate uništite. Jednostavno nećemo. Ako ovo ne bude išlo diplomatskim putem i Europska unija ne shvati ozbiljnost situacije, jednostavno sami ćete si biti krivi za sve moguće posljedice. Znači, sami ste si krivi. HDZ, SDP, Možemo, komunistička partija Jugoslavije, nemojte više Hrvatima soliti pamet. Vi ste ti koji ste pobili Hrvate u miru,
od 1945. nadalje i zatvarali ljude na političkoj osnovi ili bilo kakvoj osnovi, mogu si reći neki vic da završiš na Golom otoku ili u Staroj Gradišci. Znamo apsolutno sa 100% sigurnošću sada da u Jasenovcu nisu pobijeni ni Srbi, ni Židovi, ni Romi, ni niko. Ljudi koji su pobijeni, to su Hrvati i to su pobijeni Hrvati od 5. mjeseca 1945. nadalje. Ići u Brezovicu obilježavati dan antifašističke borbe, kada znate da je grobišta Hrvata na sve moguće strane. Po Sloveniji, po Hrvatskoj, po Zagrebu, autobusni kolodvor u Zagrebu je pun hrvatskih tijela, hrvatskih leševa. Pobijeni su svi iz bolnica i sagrađen je autobusni kolodvor. To nisam izjavila Europskom parlamentu, ali evo ljudi da znate o čemu je bila riječ, sada i na engleskom. Ovo je sada svuda prijavljeno, poslano je i u medije, jer diktaturu više ne dopuštamo, jer diktaturu Hrvata imamo već 100 godina, od 1929. s tim da su nam utrampili kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, koju nismo htjeli. Imali smo onu zemlju koju smo htjeli, nismo je mogli dobiti jer nas nisu htjeli priznati 1918. Ali nećete više, sad je dosta, ili ćete vi se pokupiti ili ćemo mi nastupiti sami. Pa si vi ljudi fino odlučite, ili ćete se vi praviti dalje pametni i djelovati kriminalno, uzimati sve od naroda, stavljati ljude pod neke troškove da plaćaju što zastave objese ili nose neke majice, hosove ili nešto tako. Ili ćete se opametiti, doći razumno u položaj da shvatite da ne može više tako, ili gledajte, nemojte očekivati ništa da ćemo mi vas maziti perjem, jer nećemo više. 35 godina ste imali, 36. Čast poštenju, mislim da smo to civilizirano odradili, mislim da smo mi ljudi koji smo stvarno smireni, staloženi, pošteni, marljivi, jednostavno se ne želimo petljati previše u stvari, ali kada zagusti, Hrvati su poznati po tome da se ne daju i nećemo vam se dati, jer jednostavno to je u našim genima. Vi očigledno ne znate za to, vi očito ne želite da shvatite da sami sebe stavljate u poziciju, pa si vi fino razmislite hoćete li nastaviti biti diktatori ili ćete nam dati ono što se u Europskoj uniji svakodnevno dešava, a to je demokracija, sloboda izražavanja, sloboda protestiranja protiv bilo čega, sloboda da većina naroda ima zakone koji štite većinu naroda i da se Ustav poštuje i da se sudstvo vodi onako kako je zakon namijenio.